Reka tubasuhuze rero mwese abantu muteze amatwi Ibirindiro TV, twaba tuje kugira ngo tuganire n'abantu muri rusange. Tariki 24 z'ukwezi kwa munani 2026 twaba tuje kugira ngo tubahe amakuru muri rusange. Twarahereye kera tubabwira tuti nyamara nimutareba neza akarere k'ibiyaga bigari karagiye bitewe n'ibintu twazaniwe hariya, kandi byose tuzabibaza abayobozi cyangwa tubibaze abantu bahagarariye rubanda muri rusange. Dufite rero intambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa mu karere k'ibiyaga bigari, ndagira ngo tugire ibyo tuyumvaho. Hanyuma abakongomani mugabe cyane, iyo monisiko irabakorera ibara, iyo monisiko irabakorera ibara. Iri joro nyene riri hagira haba inama ngaha i Goma mu iyo hoteli bita Serena, hagira haba inama ya monisiko, ihuza monisiko hamwe n'abo bananga ba Makenga. Iyo nama igomba ibe niyo kugira ngo bakiri ngo bumvikane ko aeroporo y'Igoma ishobora kugururwa. Imaze kugururwa rero ngo indege zitangure kuhagwa ngo zizanye imfashanyo, ariko ni motife monisiko igomba ihe M23 iyo aeroporo bayugurure kugira ngo intwaro cyangwa ibigwanisho bize biravamo abazungu babo biza bishikira M23 neza, kubera ubu batayigwanisho bari bakironka nkuko vyahora. Rero muragabe abegereye Kisekedi mu muhanuri iyo monisiko bayiyamiriza ahubwo hakiri kare. Natwe mu rundi twariyamirije nimba ari maprobo nyene igihe bagomba kuza muri 2015, maprobo twarayiyamirije, turagiye imyiyerekano turabarahira. Kisekedi nishinga gusamara, aba monisiko baraha igihugu ntuzeya M20 Rwanda n'akazi kabo sawa, kandi mugasamara abanyekongo, abakongomani mugasamara abariko bafasha Kongo. Egera Kisekedi mu mahanuri, iyo monisiko igomba ikora ibara. Ubu nyene ndiko ndatuko turavugana, inama igira itangure mu hoteli bita Serena ngaha i Goma muri Serena. Iyo nama iza kubirongowe na monisiko iri kumwe n'abo bananga ba Makenga, bagomba bige baje inama ukuntu hoba kugururwa aeroporo y'Igoma, hagaragwa ngo indege zizanye imfashanyo, ariko urumva ko ari motife zizanye imfashanyo ngo urukuntu ngo bukubahiriza icyo bita seserofe. Ndacyatoza drone ndayigumije Igoma, ahubwo niho mbona bikomeye za Gipupu ndahabona. Ndayigumije Igoma Gipupu ndacayo mu nyuma. Kana namye mu Rwanda, nabahaye amakuru yo mu Rwanda, ubu ndiko ndabahaye Igoma. Voilà, ngira ngo murabyumvise abantu bo muri hirya no hino. Ngira ngo mbabwire nti nabo bambere cyo ku Ibirindiro TV, kora subscribe, kora like, usharing ikiganiro kugira ngo ibintu bigende neza. Ngira ngo mwabyumvise aho urugamba rugeze. Umuntu uwo ari we wese waba yarahunze guhera muri 90 inkotanyi zitera igihugu cy'u Rwanda kugeza ubu ngubu, ngira ngo muzi icyo minwari icyo ari cyo, muzi icyo Monique icyo ari cyo, muzi icyo monisco icyo ari cyo. Ubu dukurikije aya makuru dufite, biravugwa ko ibi bintu Gisekedi yaba bifitemo uruhare ubirebeye kure, ariko unabirebeye hafi wasanga hari n'abantu mu basirikare cyangwa se muri wazalendo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi baba barimo bahisha bino bintu, kandi hari abantu baba bamaze kukurutsa drone bazigejeje hariya. Akaba ariyo mpamvu twebwe duhari nka social media kugira ngo dutange ukuri uko kuba kumeze. Intumbero iri hano ni ukuvuga ngo bashaka kureba uburyo bagabanyamo kuko niyo misiyo monisiko ifite, niyo monisiko minwari yari ifite ubwo yashyiragaho zone turquoise, kwari kugira ngo impunzi z'abanyarwanda cyangwa impunzi za rubanda zijye muri Kongo zizagende zikurikiwe muri kiriya kintu bagiretsweho nka jenoside. Zizaba impamvu zo guhora abantu babona amabuye y'agaciro, biba Kongo, bica abakongomani, bica n'impunzi muri rusange, cyangwa bica imyoko mutu mu karere, kugira ngo Kongo izategekwe cyangwa zizagaburwemo ibice mu gihe runaka bazaba bakeneye. Ngira ngo mwabonye amasezerano yongeye yagarutse, ni mu buryo kugira ngo bakomeze barangaze Gisekedi. Ubwo dutegereje ko ngo Amerika ngizashyira mu bikorwa igikorwa cyo gukura Kagame ku butegetsi,
ngira ngo ya mamediya ajya atubwira ko Kagame arwaye buri munsi n'ubundi yongeye yatangiye, ariko mujye mumenya ko buri gihe Kagame agiye bavuze ko arwaye aba agiye gufungura izindi ngamba. Ejo bundi ubwo yari ari hanze hafungutse urugamba rw'intuze rw'inkiko, njya ngo mwabonye umucamanza cyangwa se umwavoka w'umunyabelgique ubwo yafunguraga urubanza kuri Felix Tshisekedi Tshilombo, ndetse ruriya rubanza ntabwo ari urwa Kongo gusa cyangwa urwa perezida wa Kongo, bivuga ngo n'Uburundi nabwo harimwo ngo abayobozi bakenewe nyuma y'uko aba bantu ngo bazaba bamaze gufata Kongo bagahita bashyiraho itegeko ry'uko ngo hariho na jenoside yakorewe abanyamurenge aho bita Gatumba. Ngira ngo ubwo bibukaga icyo gihe Tito Rutaremara hari ibyo yagize avuga, ibyo ngibyo ntabwo ari turi busubiremo cyane. Akariyo mpamvu rero mvuga nti nyaboneka abantu muri hirya no hino. Ejo nakoze ikiganiro ndababwira nto bita Bahati Musanga, guverineri w'amajyaruguru yatangaje ko nyuma y'ukwezi hagomba kuzamuka ibendera ry'u Rwanda ahantu hose icyo bita M23 wagikorera. Ibyo ngibyo bije nyuma y'uko bavuze ko nta tangazamakuru rigomba kuvuga ibya Kinshasa, rigomba kuba riherereye aho uwo mutwe ukorera, RDF iri kontrol. Igihe ushatse kuvuga iki, iyo bamaze guca ururimi cyangwa se imvugwa ruhame zivuga mu rurimi rwa Kongo, bakavuga ko nta media zigomba kuvuga ibijyanye na Kongo, byaba bishatse kuvuga ko bagomba kuvuga ibijyanye n'abaparteneri babo harimo Kenya, u Rwanda n'Ubugande. Ejo bundi mutazatungurwa no mwumvise Goma Bukavu kugenda ari hose bafashe barimo bavuga Ikinyarwanda, ndetse bagashyiraho n'indirimbo y'igihugu y'u Rwanda, bagatangira bagashyiraho administration z'u Rwanda. Hari abantu bavuga ngo kugabanya igihugu ngo biroroshye, ngo ntabwo bikomeye. Icyo nababwira ni uko kugabanya igihugu biterwa no gushyigikira. Iyo ushyigikiwe n'umuntu ufite ingufu, igihugu uragitwara. Akaba ariyo mpamvu tubwira abakongomani, tukabwira bene wacu b'abarundi, Gisekedi mushobora kumukura ku butegetsi muhereye Uvira, aho ndavugiye abantu b'i Burundi, kubera imbaraga z'aba bazalendo. Mu gihe muzaringana bano bazalendo nimubafashe ngo bikize umwanzi, Kagame azabakoresha, namara kubakoresha bamaze gufata Kongo yose, nibazahindukira babwire babatere mwebwe ngo muzahinduka abanyabyaha. Niba mwanze kubwira Gisekedi mutiva ku butegetsi, ngewe niyo nama nagira Uburundi, cyangwa se mufate Sud Kivu yose muyitware. Babwiye ko n'Uburundi mushobora kugira ibibazo hamwe na hamwe, hashobora kujya undi perezida, kuko niyo ntumbero iri aho ngaho. Ejo bundi hari umuntu waje hariya umwambasaderi avuga ngo uriya muntu aje guhirika Tanzania n'Uburundi, igihugu kimwe muri ibyo muragenda, cyangwa se Gisekedi bamwice bashyireho umuntu wabo hariya bagomba gukontorora. Mu gihe rero mudatanguye Gisekedi ngo mumubwize ukuri, nibishaka bivemo na beef kugira ngo mutware bano bana b'abazalendo, birangire province ya Sud Kivu muyishyizeho, nimubona abantu babafasha nk'Uburusiya nk'uko burwana, mufate Kongo yose muyishyire ku Burundi, Tanzania, Uburundi n'ibindi bihugu byo muri SADC, mufate Kongo muyitware, mushyireho perezida mushaka, ndetse n'u Rwanda mushyireho perezida. Ntabwo biri bukunde kubera ko Gisekedi ameze nk'ikirumira habiri, ntabwo azi ibintu arimo. Iyo gihe mba mbivuze nk'uwigeze akora ka formation kajyanye n'ibye umuriro, ntabwo mba bivuze nk'umuntu w'umupolitisiye, kubera ko tuzi ko n'u Rwanda kugira ngo rubanda baruhunge cyangwa se abahutu barwamburwe byakozwe n'abapolitisiye bariye amafaranga, bararindagira bajya hanze. Abasigaye bagira ngo bagiye gukorana n'inkotanyi, bamwe bahavuye batwaye mu masanduku barimo bahungishwa mu isanduku, abandi barafunzwe, abandi bararangiye, abandi nta baburiwe irengero. Akaba ariyo mpamvu mbwira bene wacu hakurya, nyaboneka mukora iyo bwabaga. Iyi ni iminota ya nyuma yo gusamba kwa Kagame cyangwa se kwa regime ya Kagame. Igihe rero nta muntu uhorahuje mugakomeza mureba uku nguku, bishatse kuvuga ko ejo bundi ubwo abademokarate bazaba bagiyeho, intambara yabo bazayikomeza, kuko biraboneka ko muri wenda muri administration ya Trump batari kuvuga rumwe, akaba ariyo mpamvu Trump ari kuzarira.
ikindi nakongera kuvuga nuko Trump atashobora gukura abasirikare ya muri Amerika ngo baze barwanire Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo yagomba gutanga bwari uburenganzira kuko Kongo yagombaga gukubita nk'ubu ngubu ikabona umwavoka Amerika mu gihe Trump ari ku butegetsi, ariko ntibarwana ngo baracyari muri verification ya CSRF, kandi aribwo Amerika yari yavuze ati reka bakubitane kubera ko Trump ari hariya avugira Kongo. Iyo byose byo Kongo yari gukora ntabwo yari kujya mu bihano kubera ko ari kumwe na Trump. Mu gihe rero abantu ngo bagitegereje bafite iriya komandoma yo Kabila, buriya nibwo Gisekedi yagomba guprofita aba general akabakura ku butegetsi bose, agakontarata igisirikare kigomba kuza kubakura hariya, cyaba icy'Abagande cyaba icy'Abarundi, bakavuga bati ngo igisirikare cya administration y'igisirikare iri muri Kongo igomba gukurwaho, ariko ntishobora gukurwaho nabo ubwabo, bagomba gushaka abantu bagomba kuba bakuriraho kugira ngo ibyaha bitazajya kuri bo, nkuko Kagame yabigejeje akazana Abagande bakica Abanyarwanda basanze hariya, abandi bakabafunga, abandi bakabashyira mu buzima busanzwe. Akaba mpamvu rero tuvuga duti nihadapfa nyir'urugo harapfa igisambo. Voilà aho ikiganiro giherereye. Gira ngo bamaze kumva izo audio uko zimeze. Aha ngaha rero nyuma y'uko Bahati Musanga avuze ati twebwe dutegereje ko hashira ukwezi kuba kugira ngo dushyireho leta yacu ivuga, hari andi makuru ari mwaza, hari ramforo zirimo zituruka mu Rwanda bashaka gupasura fro zitandukanye hariya ku buryo badestabiliza Uvira, haba ku rwego rwa drone, ngira ngo ejo nakoze ikiganiro mbere ka drone zirimo zihabwa abafardese, haba ku rwego rwa helikopteri, haba n'ibindi kuko hakeneye kugira ngo batangaze igihugu byihutirwa, cyane cyane ko barimo batanga amafaranga banyuze mu bami, banyuze mu bantu bose kugira ngo babashe gufata igihugu cya Kongo. Nuba ngo ahazawuvira na hose niho hasigaye bitewe nuko hakiri resistance, ariko kuzagenda hariya za Shabunda, kugenda za Katanga, kuzamuka hano za Walikale, ejo bundi naberetse hariya za Lemeka, amafaranga amaze kugenda asesera bagiye bayashyira muri ba notable, mu bami, mu baki bose, mu bashefu b'amabaraza, amafaranga bamaze kuyabona, bamaze kubona na information y'igisigaye gusa n'ubugenda biyefilitira. Ntabwo ushobora kujya gutegeka Kinshasa usize Fizi na Uvira hariya, kubera ko Burundi bumeze nk'ihwa muri botine. Akayo mpamvu rero bwira bene wacu ntinyaboneka dosiye ihari ni ugushyira igikuba mu Wazalendo, ndetse harimo n'uburyo bw'uko ibi biganiro bigiye kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bya Senko bizayoborwa na Eglise Catholique. Hari uburyo bwo guha amasezerano cyangwa se guha igihango ngo abakuru b'Abazalendo bagafata imiryango yabo bakaba bayijyana hanze, mu rwego rwo gutuma bari ku rugamba bakababwira bati imiryango yanyu yagiye mu Bufaransa, bagafata abana b'Abazalendo cyangwa se abantu b'abapfakazi, Eglise Catholique ikabishyurira. Ariko muri make hari uburyo bwo kugira ngo basove igihugu cy'u Rwanda, hazagira umuntu kirasamo, kubera ko Eglise Catholique ishobora kubafata ikaba yabajyana ngaho muri Tanzania, ikaba yabajyana ngaho muri Kenya, bakavuga baterera ba papa wanyu niba bari ku rugamba ntibazajye mu Rwanda ahubwo bajya baturebera Felix Gisekedi, bakaba babagitiba muri ubwo buryo. Akaba ari bamubwira igihugu cy'u Burundi mutanguranwe, pla ihari niyo ngiyo. Akaba yari umungu wanyu Birindiro, kora subscribe, kora like, usharinga ikiganiro kugira ngo ibintu bigende neza. Ciao. Akaba ari aho mu kanya tuvuga kuri wa mwana wagize amanota ya mbere mu Rwanda hose akabura ishuri cyangwa se akaringanwa, agahura n'abasokuruza bacu bagiye bahura narwo mu gihe ingoma Karinga yari itamirijwe rubanda.